Kijana rafiki yangu mwenye uko unaniangalia saa hii, niko na kamesaje nataka nikuambie. Katika ujana mko maneno mengi sana. Kwa hiyo uachane na kivukutu ya ujanani. Hiyo ndio message mimi nakuletea. Jua kwamba we kijana ndio utakuwa mzee wa kesho. Na sasa uzee wako wa kesho unauandaa katika ujana, ili kwamba ukuje kuwa na reputation nzuri, ukuwe na sifa nzuri mule mzee wako. Inafaa ujiandae katika hali ya ujana. Kitu cha pili nataka nikuambie kijana mwenye anataka kuoa, uwe msichana, uwe mvulana, uwe msichana unataka kuolewa, uwe mvulana unataka kuoa, abaendaki mkivukutu. Si mnajua ile kivukutu ya ujanani ile? Yake mkivukutu ya ujanani ile, unasikia damu iko nachemuka, wewe wote uko naenda mabega uko naenda naipandisha. Hapana, yake mkivukutu ya ujanani. Taka kuoa, Mungu mbele. Mungu akuongoze katika hiyo safari ya kuoa. Mungu akuongoze, yani utangulize Mungu mbele. Hiyo njia ni ngumu. Kama vile neno linasema, aseme kuko njia. Mezali ndio inasema, kuko njia ambayo mumacho yetu ya binadamu inaonekana iko sawa, unaweza enda kisu unataka, lakini mwisho wa ile njia ni nini? Njia ya maprobleme. Njia ya maprobleme. Kwa hiyo uwe makini sana rafiki. Na kama hii video naona ilikuwa ni ya muhimu, unaweza kunijibia, unaweza kuniandikia tu inbox uniambie good. Na kama sio good achana nayo. Hakuna shida.